Po podatkoch Opštinskej kancelarije za poljoprivredu, u opštini Šid za cahanje cukrove i cvikli ostalo išće kolo 70 hektari, ali i veljovi cahane i cukrove i cvikli na prizmoh, ktorá čeka, že by bola vyporučená cukrárni. Pri koncu rímske oranje, ktoré je porobené na 22 900 hektároch a zakončená i lamačka kukurici na šítských 15 550 hektároch. Na zadružných povrchnostoch urožaj bol odličný ze 65 tony a prosekov urožaj u opštini 9 tony po hektáre zo zvlahu od 16 po 18 od 100. Švíľkovo kukuricu odkupujú po 14 dinari za kilogram. Tako s spodzivala ostatnja výstka zo Opštinskej kancelarije za poljoprivredu, že po zakončenej šatvi žito zašate na 4259 hektároch až za 2000 hektari vece, jak planovane i objavene odnosno na úrovňu prešloho roku.